Ime Bošnjak je mnogo stamenitije nego ime Srbin Hrvat, jer vi recimo, s obzirom da on vezan za teritorij, naime ime Bošnjak dolazi od Bosne, a ime Bosna se kroz 1000 godina nije mijenjalo, čak i više od 1000 godina. I to je mnogo stabilnije, dok s druge strane srpsko i hrvatsko, etimološki gledano, je vezano za pleme. I države su dobile ime nacionalne, moderne države su dobile ime po tom plemenu. Kada nema tog plemena, to više nije Srba i Hrvatska. Ali u Bosna će uvijek ostati Bosna i naše ime je vezano za toponim i ono je mnogo stabilnije u tom smislu. Ako hoćete, recimo, ako analizirate srpski i hrvatski tu nacionalnu afirmaciju, vi ćete vidjeti recimo da je srpska država šetala. Ona počinje negdje na jugu Srbije u srednjem vijeku i ona se pomjera prema sjeveru. Naime, ona nije stabilna, a Bosna je uvijek bila tu, uglavnom njen taj kor je bio u dolini rijeke Bosne i dalje se na istok, zapad, jug, sjever širila iz tog centra. Hrvatska država, vi ukoliko uradite disekciju hrvatskog nacionalnog identiteta, vi ćete vidjeti da on isključivo bazira na katoličanstvu. Nikako u jeziku, jer oni govore 3 različita dijalekta, govore štokavski, kajkavski i čakavski. Naime, i živjeli su 3 različita carstva, ovi koji govore štokavski su živjeli pod Osvaldnjama, čakav su živjeli pod Venecijom, a kajkav su živjeli pod Bečom, odnosno pod Habsburzima. I to su de facto, vi to možete razložiti na 3 nacije. I onda neko spočitava Bošnjacima, ovi koji kritikuju bošnjaštvo, kažu pa vi ste vezali nacionalni identitet za vjeru. Hajte, molim vas, pa hrvatski nacionalni identitet je isključivo vezan za vjeru, jer je riječ evidentno o 3 različita naroda. I to je, mislim, zapravo, to je jedna mentalna postavka, nažalost, koja vlada u našoj eliti. Mi vrlo često se branimo od njihovih napada. Hajmo mi raditi disekciju njihovih nacionalnih identiteta, pa da vidimo koliko oni imaju zapravo nosivosti. I ukoliko podjednako tretirate sva tri nacionalna identiteta, tako da kažem, vi ćete vidjeti da je bošnjački nacionalni identitet zapravo najstabilniji nacionalni identitet. Da ne kažemo u srpskom... Da govorimo kroz historiju, a ne isključivo danas. I danas i kroz historiju to tako bilo. Pa ovo je epicentar tog štokavskog govornog područja. Jer Vuk Karadžić kada stvara standardni jezik, on ga uzma u istočnoj Hercegovini. Istočna Hercegovina je uglavnom danas dio Bosne i Hercegovine i sjeverne Crne Gore. Naime, to je kor stvaranja, ako ćemo jezik uzeti kao bazu za stvaranje nacionalnog identiteta, upravo u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je epicentar. Tako da, naravno, Zagreb i Beograd će uvijek pokušavati to da razvali, jer njima ne odgovara da u punom smislu bošnjački nacionalni identitet zaživi. Stoga nas stalno nazivaju muslimanima, pa nam razne dileme stvaraju i tako dalje.